susipažinti su Pietų Korėja artimiau, kartu švęsti tradicinės šventes, gauti daugiau žinių apie mus dominančias sritis ir žinoma, tobulinti korėjiečių kalbos žinias. 안녕, 네, 잘 지냈어요. 리나타 씨는요? 리나타 씨는 한국어를 공부하세요? 한국어는 어려워요. 하지만 지금 열심히 공부하고 있어요. 네, 한국말 그리고 한국 문화 재밌어요. 우리는 지금 한국어와 한국 문화를 공부하는 글로벌 모델이라고 해요. 네, 축하드립니다. 그리고 열심히 하세요. 감사합니다. 네. Sukūrė visiškai naują abėcėlę, kurią korėjiečiai vartoja ir šiandien. Kiekviena raidė tai atskiras garsas. H, A, N, G, O, G. Hanguk. Ačiū.